Hamzah mau hamzah. Kita mau hamzah. Ya, ihdinas siratal ra. Ra bacaan tebal kan? Okey. Bi'ra. Bi'ra. Bi'sira. Ra. Sirat. Ya. Kemudian wajib dia. Kita lanjut, Pak. Al-bayyinah. Al-bayyinah sekilas sebentar. Lam yakunil ladzina kafaru. Ini yang perlu diperhatikan, huruf-huruf yang hampir sama, yang sering tersalah kan, seperti zal dengan zai kan. Lam yakunil ladzi, jangan dibaca lam yakunil lazi. Kafaru min ahlil kitabi. Kita ti tu ta ba hidup ba langit-langit ba ta ba kita yang kitabi wal musyrikina munfakki, nun mati jumpa dengan fa, ikhfa. Posisinya ikhfa, fa di mana? Ujung gigi depan atas dengan perut bibir sebelah bawah. Fa. Ujung gigi dengan perut bibir bawah. Fa. Jadi ketika kita baca langsung munfak, langsung pada posisi fa. Itu ikhfa. Yang mana samar ini tidak jelas bunyi nun atau bunyi tanwin. Munfak langsung pada fa. Dengung ya. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun sin sa si su rasulum lum baris tanwin jumpa dengan mim idgham bi gunnah dengung. Rasulum tahan ya. Minallahi yatlu halu yat di dalam ana itu bit ulwa tebit sin. Yang terasa yang baca ada. Yang baca dan yang orang kaji ketimak ke depan kan. Yatlu. Memang punya haluh pejih ke itu bit sin. Yatlu. Suhufam suhufam fam baris tanwin jumpa dengan mim idgham bi gunnah dengung. Suhufam mutahhara ha tasydid mutahhara tahha ya ha tasydid. Fiha kutubun mung baris tanwin jumpa dengan qaf ikhfa, posisi qaf di pangkal lidah. Kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Qayyi ya tasydid. Wa ma tafarraqa alladhi Na'utul kitaba illa min ba'di. Ba tidak berat, berat had. Mim ba' ba agak-agak ringan. Babibu baba
Buban bani babna minal mubni madbiban bani ba. Min ba'di ba'di ain di tengah tenggorokan ba'di ba'di ba di hamzah itu min ba'di temak kena huruf terbit min ba'di ma ya dengung iqlab ya jamat wajib muttasil adhumul bayyinah wa ma mad jaiz munfasil umiru mad jaiz ya dua-dua wa ma umiru tahan illa ya'budu dia pelihara tahan dengan ya'budu bai'a إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هنا مرجد همزة karena tawaqafna hamzah حنفاء مد wajib muttasil wa yuqimus shalah qu wa yuqi ya qaqiqu baqu wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah wa dzalika wa dza apa pe bacut be rendahkan za be ze tapi dzalika wa dza setiap huruf pe bacut daripadanya be mia brauyuk Aceh tan wa dzalika dinul qayyimah Aceh tok ya kata yang pe ba depan dia bacut pe bacut wa dzalika dinul qayyimah ya yang mana za ya. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba ya. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah ya. Yang pakai kau ke وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين وذلك دين القيمة in nun tasydid tajibul ghunnah dengung innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ya kafaru min ahlil kitabi ta ya baik kita baik kitabi tapi kitabi naik sedikit ya والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك مد وجب متصل أولئك هم شر البرية إن نون تشديد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم tapi naik sedikit ulaika hum khairul bariyah jaza zazizu
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن baris tanwin jumpa dengan ta ikhfa jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulang. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من